Makapanak matlaangan ijay Manila ba daw nabayag ajak na napan? Kaano ka di tinaudi nga ipapan mo ijay? Idinsapay mo labalasa nga tinaudi nga ipapankaw. Ape sikapay tinapili yung masakit akabagyam ang mga sikaso king kuha niya. Ikit kayat kumata, tanasingput day di akaanak ka. Idida kami pa'y tagkuy-kuyaw, talaga nasingput, saan anaimot day di akabagya. Ikan na ka siguro ti kwartam, no kwa? Sigurado nga ikanak iti kwarta. Bak nang ngamay tinaasawa na. At dapay ijay abraw dagiti anak na. Pasaray umay ka ngarod pumasyal itay. Huwag ka day, dahanag mun ayat. Adan sakit pa pa na, Maray. Adamot dakkel at traveling bagmaw. Ay wun maray, inak man mo ti Manila. Inak iti balay ti kabagyak amasakay. Nay, sika nga ro ti mga sikasukan ko na. Wun amaray, adda nga dagiti anak na ijay abroad. Ay bak nang dangarod no kasta, marituyang. Wun maray, retired a US Navy ti asawa na. Ay, big time nga rod no kasta. Ay, yung baglakit dain, tasyak tinawagan na amapan ijay balay da. Tapno makapanak man mo ti Manila, saan la dito'y kabildatan nga awaway? Nay, nao makakadin dito kabildatan, takas tati sao, Maray? Saan mo kide maray, ang maragsakan amapan ijay syudad. Sige maray bye-bye, inakaw! Maray, nagkita kayo kadiitay ka ni Marituyang? Saan mo't Maray? Apay? Nagsabat kami ngamin itay. Mapan ka no ijay Manila. Adaman nadlaw ko kunkwana. Anya ka di day taan adlaw mo? Ay, jakman mo. Kasla napanakal. Kasla uyawin na ti barangay tayo akabildatan anagigyanan na iti manong atawan. Pagkunam mo't Maray. Ay, saan ko ama ilawlawag? Ang kasta ngamin ti panagriknak. Saan nga tanga atap mo laang? Sapay la ko maata kasta, Maray. Huwan, amangan no atap ko lang nga agpaiso. Ay, may kawak itikawan ni tuyang ko pare. Talaga kasta paray. Aganos ka. Sumangpot to. Awan ta agluto iji balay. Kino mga anak, may maysa ka mangan. Awan pa'y kasangap. Naimbaglakit din ta sana pumampadaw ni Banang. Imbaglaking ka pare. Tanod na papanan ni Maribanang. Ada ni Kwaraw gakadwam. Wun ngagpaiso pare. Narigat ngagpaiso ti panawan ti asawa na. Awagam at agawi din. Saan pa'y siguro makaawid pare? Tawan mga iwan iti masakit akabagyan na. No siya. Ura anda mangayab ko ni Banang. Ibagak ang mangayab da iti sa bali. Asawak mo. Saan ko kumamit ang palubusan ni tuyang kaw? Ipapilit na may. Kaya't na tagpasyar ka na iyay syudad ti Manila. Saan tayo ka di pa yung mga nantay? Mabisina kaon. Apay, saan ka nagmerienda ijay ile? Tamabisin ka ako nam. Tinapay latikinan kao. Inna po iti kayat ko akanain. Urayan tapay ni uncle mo Dandan ni siguro itan. Umuna ako na antay. Da kayong timanguray kan kuana. Ay, saan, Kwarog? Amukan. Ah. Ikisap mun tumanan amin asidaan. Di agluto kayong tumanan antay. Anya nga agluto manan. Nakaluto ak nga rudan. Ingkakit din sumakdaw. Tanay, awan gaya mo ti danom. Ay, jak makawit iti danawam tamabisina kantay. Jak pa'y ngamin nangan. Ingka nga rud kitaan ani uncle mo no napnapanan na. Iti kasta, mangantayon. Agda kamot lagayam dito iti Rosina angkail. Mangantayo ka naon ko na ni antay. Dangdang gayak nga rod ni tatam abadong nga ginom. Naliday nga mintawan ni Marituyang. Sige, uminom kayo nga raod. Tain na kun mga angkail. Naimas ti sidain. Kukod ti baka ko naman. Saan ka nga umuna amangan? Umay ka nga rote na angkail tamabisina kaon. Ingka makidi mga la iti pulutanan may kanipari ba daw? Ha?
Sige, inak mangala. No pati siya kat makiinom kan makipulutan ma itangkay. Sumagmamano abulan ni Marituyang ijay Manila. Hanggang dimot la sumangputan, Maray. Maganasan na siguro ti agyan ijay syudad ti Manila. Ay, maikawa paikit din ni Pari Badong iti kaawan na. Kanayon da ko mga ag-video call Jay agluto iti kanan na ti kasapulan ni Pari Badong, Maray. Uray ag video call da, tadi namut matulungan iti trabaho iti balay. Sa bagay, nunarwam nga adamang iluto iti kanenda kan agdalos iti balay, talaga maikawa. Wen so akanayon dito iti resenam, takasapulan na ti kapatpatang na, nukas jay nga agmay-may sa, ijay balay da. Hello, Tuyang. Kumusta ka, Ditan? Hello, buddy my love. Ano sabi mo? Kumusta ka, Dita, kunak? Saan ka di pa nga agaway? Ay, hindi pa. Masakit pa inaalagaan ka. Ay, unay ka din, Tuyang. Tagalog ka mo, tay. Ay, oo walang Ilocano dito. Nakalimutan ko ng mag-Ilocano. Ay, agtal na ka man. Anya nalipatan. Ay, oo, nakalimutan ka. Agpakada ka, tagawid ka mo, ta. May liwak una yan, king ka, Tuyang. Alay, tasabihin ko kay atay. Magbakasyon muna ako diyan. Win uri agsubli kan tumanin no kwa. Oo, buddy my love. Magbakasyon ako. Sige. Urayan ka ang panagawid mo. Bye. Nakita ka bin mabaiti boss, nana. Oh my God, aglugan ka iti tricycle ka. Ay, oo, kwaraw. Sasakay ako sa tricycle, mau. Pimintas kamit, nana. Pimo daw kay ti Manila. Ay, totoong gumanda ako, kwaraw. Ay, Tagalog pala ka? Di mo ka din amot ag Ilocano. Ay, nakalimutan ko kasi. Wala kasing Ilocano doon eh. Ganon? Sige. Kung yan ang gusto mo. Ngamsak, uray man watawain. Saan ko ang malipatan ti pagsasauan na kaya naka... Sabi mo lang yan kasi hindi ka nakapunta ng Manila. Anya ko mga ti pagbiyaga ki Jay. Magkatulong ka doon Maraming trabaho doon. Tanina na tuyang antay. Pimintas kan pimutaw. Agam apay nga agkatawa ka nga'y kwarog. Anya ka di tinakakatkatawa. Kasanaw, di nakanumatan amo ti Agilocanaw. Kaya't mo asawan. Tagalog ti panagsaunan. Oo Na, ipakita na naggapo kanumat iti Manila. ay anyan? Rinabak na kala siguro mo, kwarog. Jaklam mo Barang agkita kayaw. Kat saan na kayo at Tagalugain. Mapanak man ijay terse na inton bigat. Barang agkikita kami nga agkukumaray. Unantay, makita mo tay ko nakatumanagalaw. Madlaw mo't nga rod nga ayog Ilocano ti ayog na. Ay na, magagaranak mo't kahit makakita ka ni Marituyang. At kakamagaya mo, Tuyang. Imbat ta si Mangpit kan. Medyo nabayag ka mo ije Manila. Ay, oo, buddy my love. Gusto ko ring magbakasyon. Ay, saan ka man tumanagalaw? Kasla kalasaan nga Ilocano. Nakalimutan ko kasi Walang Ilocano doon sa Maynila. Anya kitawanan. Daw ti Ilocano ijay. Ngam agtagalog no dadan ijay. Ay, hindi, buddy my love. Ay, saan ka tumanagalag ko na kay? Kababay no da makangagking ka. Ibagada nga agraraman ka. Totoo naman ang sinabi ko Nakalimutan ka. Ay, di mo ipapilit. Agraraman ka. Mare, imay ka din ni Marituyang ditoy. Simangpot ka din, Maray. Kasta ti kuna ni Kwarog. Ni Kwarog kano tinagluganan na idikalman. Agsipngat kanun kat idi simmangpay. Umay to siguro inton madamdama. Nabayag aditay nagsasarita. Win nga rod ay
agsublipay nga ta ije Manila. Damagan tanto no umay. Ay ngam, amangan no saanan apalubusan ni Kabadong. Adda ken ni Pari Badong dayta, no pagsublian na, wenno saano. Ay puno ya ti imbagam at Tagalogan ti pagsasaon ni Marituyang. Unang gal, kasto iti ko na. Nakalimutan ko ay. Ah, ay makarong iitakbit. Ewan sa pa'y makatawin na, nalipatan na ti Agilukaw. Kung kunana lang day jay. Ipakita na mo't naggapo ka no ijay Manila. Napankat niyan tim ijay Tersina. Bareng mapanamot kitaan ani Marituyang ijay. Adda na panunot ko nga ramidan ang gail. Numakigtaot ni Nanatuyang. Sigurado nga agsauday jay iti Ilukaw. Anya kumat aramidem. Mapanak tumat ijay Tersina. Into nagtagtagalog ni Nanatuyang. Kigtutay. Kitahak man no di agsawi iti Ilocana. Di kar aramidem ti kasta. Bayam ano isot kaya na. Amo na nga ro Tagalog. Sana dakas ti Tagalog ang kail. Ti dakas na kat ibagana nalipatan ng ti Ilukaw. Dahita ti san akapapatay. Magandang umaga, Koko Maray! Ay, kumusta kan, Marituyang? Nabayag ka mo't ije Manila. Ay, oo, Maray. Maganda doon sa Maynila. Madlaw ang naggapo kay Ije Manila. Tatagalog matan ti saom. Ay, oo, Maray. Walang Ilocano doon. Kaya nakalimutan ko ang mag-Ilocano. Na, apay, Tagalog mo't aya di kabagyam nga inaywanam ijay. Ay, oo, Maray. Kaya nga walang Ilocano doon, ay. Wow! Ay, oh my God! Tuyang! Ay, ha? Sino ka? May sakatik balang. Nagagapwam apa sa tilubaong. Tumit at saan mo nalipatan ti Agilukaw. Ay, oo. Saan mo ang nalipatan, Marituyang? Mayat gayam ti makigtaw na makalagay. Kung kunana lang day jay. Idi kinigtot ko ni Nanatuyang. Agsasarunumot ti Ilocano asa una. Aging Tagalog met. Kunamlan asino. Kasta nga rod ni Nanatuyang ang kain. Anya nga ti kunana idi nakitaw. Saan ang nakatagari Tanabainan sigura. Madi nga minday ta. Nakapanla iji Manila. Agtaga-Tagalogan. Jak impagarap nga agraraman gayam ni Nanatuyang. Una, kaya't na lang nga ipadlaw ang nakapan ije Manila. Agsubli ak ijay Manila, badang. Ay saan kan nga agsublay, tamang ibabayin kamay. Apay kumaamang ibabain ako nam. Ibagam kiday na nalipatan ti agsaw iti Ilukaw. Ay, ang mga no agbayag kay jay katsak ti malipatan. Saan mo't malipatang kakidain? Bak nang mati kabagyam, kabailan na mati mga iti nurse ang mga iwan. Palubusan na kun abadaw. Imbag ijay, tadama ko na aswil daw. Tapnon niya man ang taramidayim. Sanay, no kayat mo amadaan iti kwarta. Agtrabaho ka ditaw. Saan ta nga agsina, tagasawa takit nga raw. Ikari, saan kun nga ulitin tinaramid ko nga agraraman? Saan kunak lang aruday? Inikan kan iti may sagundaway. Ita, siyakmay ti matungpal. Maray, kunak man no agsubli ka ije Manila. Ay, di na kun palubusan ni Badong ko, Maray. Amangan ka no agraramanak tumanang. Amken na nga agsaukan tumanan iti Tagalog inton agawid ka. Agbabawi ak iti inaramid ko, Maray. Di na kun talken ni Badong kaw. Agyan tayo latan, dito'y barangay tayo akabildatan, Maray. Mayat tibiyag tayo dito. Anya pa'y nga inudi kasta, Maray. Saan mon atari gagayan ti agyan iti sabali adiso. Na itudeng adito'y tayo kabildatan. Ay, wan man laangan, Maray. Nakaamiri sak amaday tinaramid ka. Saan ko nga ulitin? Ay dalusak da iti barangay kabildatan. Nay, ape adalusam, kat naglinis matan ti amok. Inaldaw kaming tupay nga ag-ikap. Nasken adalusak.
Nalinis pa yun dagiti kanal. Ay, dalusak nga raw tapaikat ko pa'y amin at chismosa. Ha? Ay, unay kamutin, Kapitan. Apay ngay. Ay, basta ganad dagita chismosa. Mayat dayta plano mangkail. Umanugot ak iti dayta. Ay, agkaiwara ngamin dagiti chismosa dito'y barangay Kabildatan. Umad-aduda nga rod ang kail. Day talangan agi istorya tar aramidan da iti saan apudno. Kastada nga raw ang kail. Ay, tulungan nakman. Ibagam ka dagiti tanod mo, nga agtitinulong tayo. Unang kail. Ibagak dayta kadakwada. Dayta tinagpinda sa planong paray. Biliba ka talagang king ka. Ay, kaya't mo maikat amin at chismosa? Kito na. No hindi pa ko mga inaramid mo. Awan ko matichismusa dito barangay tayaw. Ay, damok ka di mo suportaran ti planok. Apay kidinasan ngay. Kay kayat ko Ay, very nice in good Ibagam laing no niya teramidag paray. Tamakitinulong aking ka ang mangikat kadagita chismusa. Apay api na ayabanda kamay, marikwanang. Ay, jak pa'y nalpas di aramidak ijay balay. Ang imaya kadagaws. Taad da emergency meeting tayo ako na. Talagamot nga da. Anya ayaday ta nga ibagam. Agdengeg kayaw, taibaga, kada kayaw. Agdengdengeg kamay, maray. Alan ibagamon, marikwanang. Pinaayaban kayaw, taada na ibaga kanyak ni Kapitan. Kat sigurado nga apitado kayaw. Nay, anya day ta, maray. Makapadanag man. Dalusan kano ni Kapitan da ito'y barangay. Kat amuyaw, noan niya ti ikatin na. Dagiti agtatakaw. Wag, nagadaw tagtatakaw dito barangay. Ikatin na dagiti chismosa. Anya. Na, apay nga ikatan na. Krimen ay atag chismais. No kasta ti aramidan ni Kapitan, ay saan tayon ang makapag-chismes? Angkay, kapay ngay. Saan mo't lang nga agasukan jay kusina yaw? Ay, awan nga ron yan tim nga glutaw. Sa dino tinapanan na ya. Ay, napan nakichismis Dayta kat tidakas na. Tamay samot ni ante anang isam makichismes. Ay, hindi pa'y bigat api manaw dito'y balay. Itatamalaman, awan pa'y lang. Mabisinantan ang kail. Saan pa nalpas dagiti trabaho dito'y balay? Pimanaw adagusan? Iswarong bang lang at dalusam dagiti amin at chismusa ang kail. Una? Wanang kail. Nasayat na ita. Nangay tar aramidam dita. Tuyan. Na, apay adabagam, kitkitaam anak katugawa. Itay pa nga, gururay dagiti inawa, maplato, ijalababaw. Ay, sanak ang makainaw, tagpampanunuta. Kanya ti pampanunutan maya. Jay ana amwak a plano ni Kapitan, nga ikatan na amin at chismusa. Kit no nagsaya, day ta plano na. May saka mo, naragsak ka. Agasam nga mintad, adumot ti oras mo, nga ipapay mo dita pan nakichismis mo, ngam dito'y balay. May saka mo gayam amang plan-plano iti dakas kontra kada kami at chismusa. Hingga ka aginawain, tapno dantumanan o sarenta amangan intun madamdama. Anak ko ng paraw. Si mangpat mo ni anday. Ngam di pa'y matlaglutaw. Bayan pa'y lang. Mga ala iti buwilo na deta. Nakatugaw mo't laang nga kuy-kuya ka eh. Kastakit no mga ala iti buwilaw. Mabisina ko ng kail. Kauray siya. Kasaritam latan Ibaga mamapani naglutaw. Wan man. Banang. Banang dungo. Ha? Tumakder ka dita na. Tapay, apagtakdaran na. Ingka aglutaw. Sa anak nga agluto. Mabisin kami ka ni Kwarog. Sumungbat ka na Kwarog. Ay, wanantay. Talaga mabisin kami kini Uncle Kao. Ay, awan bibiyang ko nga oray mabisin kayon. Na, apa nga gungungat ka? Damagang pa'y laang. Ay, awan amok abasol ko. Ay, Kwarog, ada basol mo kanyan time. Ay,
Awan mo ti amaw. Good boy kami tupay kini Uncle Kawantay. Oh, Good boy kit di dayta. Ipaikat na amin at chismosa dito yung barangay. naa. Ay. Apay, di mo kaya ti aramidot? Ha! Damagang pailaan. Si ka man ti pagdamagak kwaraw. Apay, dakas ti planok. Unang Uncle. Tamay samat ni Antibanang at chismosa dito'y barangay tayaw. Kita man kwaraw. Anya ti kita kagawad. Kita ano ada agatang dito tersinak. Awan mo't makitkitak. Saklang mit ti adda ditawi. Sipod ng lukatak. Agingga ita alumna kantinit. Si kapay lang ti may dito tersinak. Sanak met nga umay gumatang. Umayak lang agistambay. Uray tupay nga min agistambay kat awanan ti umay. Apay nga ta. Sipod na amuan dati plano ni Kapitan amang ikat kadagiti chismosa. Awanin ti mayat nga umay gumatang ka nagistambay ditaw. Ay? Kasta ka day? Agasamot nga ti multa dagiti matiliwan nga chismes. Anya, adapay multana? Adda, sa nga pulo aribo ti first offense. Naa, ay agasam dayta. Isumot lagayam ang mabutang dagiti kabarangayan arumwar kadagiti babalayda. Sakto pa'y, kabutang kunti makichismes. Ay katawan nga rod ti umay gumatang diti tersinak ano kasta. Nagnginamat gayam ti multa. Rumwarak ko maitakag. Nasayat man, no saan ka narumwar? Ang sanang tamangan no pagmultaan nak ni Kapitan. Ay ka talaga pagmultahin na ka. Ado kumakat ti kayat ko nga imarites kadagiti ko kumaray. Mariga, tuyang. Dakkel ti multa ti matiliwan. Pangalaam nga ti sangapulo aribaw. Iso amas pilyok laangan ti agilad dito'y balay ngagmalmalom. Kahit kasanungay, dagiti lalabaam. Diyay pa nga ipanagbalsig mo iti pagsungrad. Jak kayat nga aramidon dagita. Ay, tapay nga. Sumadutak no sa anak nga agchismes ba daw? Iso dayta, ti panakabay tamin kaw, tapno ibagakan ka. Angkay, aging nga kadita, kat saan pa'y lang akayat niyan titiag lutaw? Ay, di na nga rod kayat. Apay nga angkay, si madut sa amutan ni Antay. Nanipod idinaamuan na ti planok ang mangikat kadagiti chismosa. Nasaktan tirik na ni Antay. Ay, ijak amo no kasano ama ay ayaw. Nagrigat nga ay wunti baka. Kapitan, jak kumakayat nga aramiden daytoy. Ngamnaskad nga aramidag. Anya dayta? Agreklamo ak. Na, apay, anyat ireklamo? Awan nga minan ti umay agatang ije tersinak. Apay nga awan. Nagbuteng da, tanaamuan da nga ikatam amin a chismosa. Na, apay saan anasaya at tikas jay? Kasano ngay matin negosyo may, nga agkan kantina, wano agis istor, kapitan, kat kaaduan nga umay agatang kadagiti chismosa. Aya? Dagiti imot awan maichismis da, umay damot agdangag iti chismes. Kat no awan dagiti chismosa, awan mo ti umay agdangag. Iso nga awan agatang? Wen kapitan, kasta talaga. Ay, madin sa ngagpaiso ah. Madin sa tiplanok na ado ti agreklama. Barang, apay nga, tandaan mo dito yung udi alin yan. Naudi kagayam ngay may. Nagatidog mga minin dito alin niya. Umayak lang mo agreklamaw. Kat iso day tatilin niya dagiti umay agreklamaw. Nagadu kami. Iso nga nusam nagsapa dagita nga imay dito'y barangay haul. Kasla umay damit dumawat iti ayuda. Saan? Umay dagreklamaw. Umay ko'y reklamaw, di plano ni Parintay, nga ikatan na amay, dagiti chismusa. Ha? May isang rod at reklamo yung amin. Ay, paunahin na ko na warab. Senior citizen na, Mike. Ay, sana mabalain. Kita amaw. Adumot lang ti senior citizen na nakapila. Ay, nasaya at Mike, tasya kaon. Agasam ti katidog tay tapi lang ay. Ay, imbagta na anusam. Ay, mabisina kaon. Iso nga ibaga kaon, tireklamok pare. Di mo kunaan nga agpada kayo itireklamo kadagiti daduma na kapila. Mabalin ka di pare. Adimon ituloy, ti plano mapanangikat kadagiti chismusa dito barangay tayap.
Panunutak pa'y Tanituyan ka, si madot mo't niya agtrabaho. Uray mo't di banang. Ay, oray na kumari banang si madot mo'tay. Nagrigat nga ibaon. Ay, nakarkaroon ni tuyang ko paray. Agungay, no ibaong ka. Ito pak na pa'y amin na may gaman na. Ay, nagrigat nga agpaisote kasta. Kahit kasanaw no ibarsa na kanya nga may gaman na paray. Siyempre, nasakit Ayun na. Isungarod paray nga saan mo nga ituloy pa'y day taplanaw. Bay amlangay nga agchichismis da. Ay na, Kapitan, agasam dagiti agreklamo iji barangay haul. Nagkatidog ti pila. Kano imay pa'y ni pare ba dong? Agpapada kami itikid dawon ken ka, Kapitan. Saan mo nga ituloy ti plano maapanangikat kadagiti chismosa? Isungarod apang panunutak aso kataksa ti planok. Sukatamlaangan, tanay, malugi kami nga gis-istor. Mala, mitingak man dagiti chismosa dito barangay tayaw. Umayak, Kapitan, makimiting akmal. Apay, sa dino ti papanan tuyan. Mapanak makimitay. Meeting itian niya. Mitingan na kami kanon ni Kapitan. Amin a chismosa, mapan. Ay, nagalistukan amapan. Ay katilaban mi mata, ti karbangan mi a chismosa. Ay, apay, adapay lakarbangan nyo, may. Ay na, nagadulakit din ay a chismosa dito'y barangay tayo maray. Nay, kasangsangpot mo lang, Maray. Wun maray, apay aya. Saan mo anang nagjaminsahin ni Inteng para ka na tayo at chismosa? Ada mensahe na. Wud, kuna na, asaan na kanun nga ituloy ti plano na amangigkat kadagiti chismosa. Ay, nasayata no kasta maray. Agam, ada kondisyon na. Kondisyon? Nasken kano adagiti nasaya at abambanag ti intay istoryaan. Saan adagiti nasiksikugan kan nakitartaray? Dagiti saan apakapirjan wenno pakadadaulan dagiti kabarangay tayo. Kasta? Wen tapno maliklikan ti panagiginura ken panagaapa. Sa bagay, adaw ti aggiginurang aggagayom, ken agkakaaruba, gapo iti mati at chismes. Mayat medkit di aday tasing-asing ni Kapitan. Intangarudan ilista tinagan ta para iti attendance. Awan kanu merienda dagiti saan amang ilista itinagan na. Ay, saan kayo magdidinurog? Talakwan kayo ame. Saan kayo ama ibusan? Word, anya lakit din aya. First come, first serve Yak ngay kagawad. Itayak pa ang nakatakder dito itirsinam. Gumatang ka aya, kwarog. Katuhain, imbaunak ni uncle ko gumatang iti pumada na. Aya, ket ado pay mat ngamin dagito aggatang. Sige nga rod kagawad. Unaan pa alakwan ida. Tachismisak man dagito adda dito itirsinam. Aw, kabaranggayan. Denggan nyo dito ichismis ko kada kayaw. Nandiyan dito. Inton bigat ka now, adda ikap tayo dito barangay. Irogi tayo di purok unaw, aging gay di purok dusay. Ay, woy, numay kamay. Tumulong kamay. Umahayak man mo't makichismes kada kayo, kukumare. Ay katumay kalaang amaray. Sigurado kayo ka de analpasyo amin nagiti trabaho yo iti babalayaw. Ay katwan nalpas kon amin at trabaho ije balay may. Iso mabalin akon makichismes. Kunama ni Badungkaw, anas kon nga gawi da kamapan agluto iti pangaldawan may. Ay katwan kasanumat ngamin. Numaimasan tayon ti agchismes, dito'y tamutan nga agmalmalang. Isunsamot ti kuna ni Kapitan. Mabalin tayo ang makichismais, basta unaan tayo alapasan dagiti trabaho tayo ije unag ti balay, tapno awan riray. Won, Maray, husto day ta, anasao ni Kapitan. Agawis nga ta ni Maribanang, Maray. Apay ko mga agaways.
Anya ngay tiyawis na. Saan ka di akasangay na ita? Aya, kasangay ita ni Maribanang. Katwan mat. Sika, inton umay abulan ti kasangay mo. Katsyak, inton next year pa, ti kasangay ko. Huwag nga raw. Kat, aganda nga ta ni Maribanang. Wan siguro tarimwar mo't itay agsapa, mapan makichinda. Kataging ga ita, saan pa'y asimang pot? Mayat nga rod no aganda. Tapno adda pa kipanganan. Nang runa pa'y nga raw tawan si dami kin ni Badungkaw. Urayan ta Uray man no aghanda no saan tamot nga imbita daw. Una, ay, agimbita ko ma. Taumay kami kin ni Badungkaw. Urayan ta nga agimbita. No agimbita, ay, mangitugutak iti pagbalunan maray. Dagitay dadakkel a pagbalunan, taag take out ta. Nah, di ka laagbain. Ay sos, kadagito'y apanawon anarigat ti biag. Maday ti agbain-bain maray. Nasken apapuskulom ti rupam, tapnusan kang agbisaing. Na Katwan mag, no agin kakapoy ka, ayawan awan magimulam apagsayaatan no kasta. Iso asyak, ay, okay lang. Anapos ti ropak, maray. Na Alan, kwarog. Intan, tanailugan mo mo't amin ang dita tricycle mo, dagiti kargak. Apay nagado ti ginatgatang mo asidaan antay. Kaslagpas ken kamay. Kasangay ko nga rod ita. Ha? Iso anas ken ama iluto adagos dagita, sakbay asumip ngel. Ay, happy birthday gayam ita antay. Wen, Alan, mapantan, tatulungan nakpay nga agluto. Di kagdanag, ikan ka iti tangdan mo nga agluto. Tama kasi ngaak iti panagpasadam. Ay, saan ako natangdanan antay? Ay, abak pa'y ni Violet Tadwa kami atumulong aglutaw. Alang nga rod, intan, kwaraw. nakaluto tayo na bana. Mabalinan nga isagana tinamisaan. Unantay. Aw, kasanaw. Agidasar tayaon. Da kami ka ni Violet, agisagana, kwarog. Taing kaalaan tay cake ko. Ijay bakery ni Lovely. Ay, unantay. Apag isunto inton sumangpet, dagiti na imbita. Unantay. Happy birthday, Maribanang! Ay, thank you, Marituyang. Day, anya ngay day ta nakasupot nga awit mo, Marituyang. Pagbalunan, Maray. Amok nga adaw ti saganam. Iso akarga akto dagito'y pagbalunan. Ha? Di ka kadin agbulaga takasta, Maray. Ato iti regalo. Simple a regalo, ngam sapay la kumata magustuhan. Ay na, agyaman nak, marikwanag. Ay, tunggal birthday, at dalat na regalong kanya. Ay katuan Oh, Marituyang, anya rin taawit mo. Regalo ka di dayta para kan ni Maribanang. Saan? Pagbalunan. Na, talaga nga awan pa nagbain mo, Maray. Alakit din, umay kayon. Ta sumangot tayon, itilamisaan. At iti regalo mi kanikwarog, nanabanang. Ha? Ay, pasinsyaan yung tirigalo may antay. Ulay, adagayam regalo yo kanya. Wan, nana. Dinardaras mi, tinapan nagbungon iti regalo mi kan ka. Dua day ta regalo. Sagay sa kami kanikwarog. Ay na, agyaman akunay Happy birthday, nanabanang. Happy birthday, antay. Ay, agyaman kada kayo adwa. Nagadumot din day ta in-take out mo to yan. Mano pagbalunan day ta. 5. Ay, di ka lagbain. Kitkitain da ka, dagiti tattao, idi karkargam, dagita pagbalunan. Anya ko mati pagbainak ngay. No nagbainak, di awan ko mati kastoy anayawid ko asidanta. Oh, adan abastuta badong. Nakababain teramid mo. Nagaduka nga mo na yan. Adan si daun tay ti manungal daw.
Ikabil ko na ito dito, ref. Tapno saan na mabanglays. Nangan ka lang aro din. Mangyawid ka pa ilang, mate. Ay, mangibabain ka. Day na. Nagmayat mo't tanda ito in regalo ni Marikwana. Wallet, nagpintas. Ay na, magusto ak. Ken, day to regalo ni Kwarog. Batawal nagpintas. Uray ni Violet. Batawal mo't laang. Ang nagpintas. Nalabit adagitay lako na daytoy. Ang ayos lata. Ngamen, nagpipintas. Ay, banag. Yalanak man itidan nun tumakin inumak. Ay, di ka pa ilamapan mo't ijay kusina. Na, ay, sige. Nakmanlangan. Ni Inteng. Awan pa'y regalo na kanyak. Kan pulos adinak kinablaawan iti happy birthday. Ay, aniyan. Ang gamala. Awan anyaman na. Ayos laang. Ay, Kwarog. Kuyugan na kagumatang iti regalo para ka ni Kapitana Diwata. Ha? Tayo napintas kan balo a kapitana di tabangir a barangay? Win. Agkasangay itong bigat. Kat imawag. Dumar ay tayo kanu. Sige hanggail. Ita ka din ang mapantagumatang iti regalaw. Una, tapno makapili taan na imbag. Uy, nagpintas day di a kapitana hanggail. Wan nga ron. Ay na, naragsakak no makitkitak na ijay a Kapitana Diwata. Mare, gumatangak man iti sabon na paginaw. Nalipatak tigim matang idinapanak ijay ilay. Wen, Maray, mabit laeng. Ay, huwag gayam. Ay, sumipngutan. Ang awan pa'y ni Inteng. Adda nga tapay lang, ija barangay hall. Awan ijay, Maray. Da kami ay kanikagawad Marcelina tinaodi itay iji barangay hall. Ayan nga rod ni Inteng. Ay, inangag ko ti saritaan da kanikwarog itayal daw. Agpakuyog ni kapitan kanikwarog. Mapanda ijay ilay tagumatang da iti regalaw. Regalo? No kasta, igatangan nak ni Inteng iti regalo. Saan, Maray? Na- Irigalo na kani Kapitana Diwata, di tabangir a barangay, takasangay na inton bigat. Kasta ka day. Nay, madi Apay ngay akas jay. Tian niya, Maray. Agregalo ni Inteng iti dayta a kapitana, ta birthday na. Wen, Maray. Naimbita kami ngamin nga opisyalis ti kabildatan, a maki-birthday. Kasta gayam. Adda regalo na iti sabali a tao. Idento tasyak, pulos nga awan. Ha? Kayat mo asawon? Di nakarinigalwan, idi kasangay mo? Ay, di naktupay kinablaawan. Madi Rumba nga iso ti number 1 amang kablaaw, kan ka? Kumaa, hangam saan mait? Kaslaawan anyaman na kwa na akasangay ko. Nay, apay nga yakasta. Kaslasan na ka nga ay ayatan no kasta, Maray. Nasakit a panunutan. Nga awan regalo na kanyak. Ngam adda regalo na iti sabali a babae. Ay, happy birthday, Kapitana Diwata. Ho! Aniyan apintas mo ita. Thank you, Kapitan. Ay, ato iti sagot ko kan ka. Agyaman na, Kapitan. Ay, talaga nakapimpintas ka, Kapitana Diwata. Ay, nubalo aklaan. Ay, armon ka Sika talaga, Kapitan. Narabak ka. Nabuya kon ti video nga insen kanyak ni Marikwanang. Naragsak ni Inteng anang kablaw iti dayja a kapitana. Idento tasyak, dinak pa'y kinablaawan iti birthday. Inikan na iti regalo.
Idento ta siya ket awan. Narabyan ka anaggapo iti birthday time na pintas a kapitana. Ay, wen banang. Ket nag-enjoy ka? Pirmi ah. Nabuyak tinaisen kanyak a video inteng. Nakaragragsak ka anang kablaaw kan ni Kapitana Diwata. Kat inyawatan pa iti regalo. Wen ah. Tabot din na nga ron. Kababain mat no jak ikan iti regalaw. Anya ngay jay inregalom kan kuana. Pulseras. Pulseras. Ala. Nakmaturugan. Ditakan. Awagak man ni Kwarog. Tamapanak ijay balay na itamot laeng. Antay, agbalor iti 3,000 jay pulsiras ng inregalo na kini Kapitana Diwata. Agasem dayta. Nangina a pulseras. Idento ta siyak. Awan apulos in regalo na. Ha? Di nakarinigalwan ni Angkal? Saan? Nangalaan ka nun ni uncle mo iti inggatang na iti pulseras. Napan nangirwaray jay bangkaw, antay. Kinuyog kaw. Anya? Apay adi mo pinaritan? Anya kay ti amok dita. Basta kinuyog kulatan Kun may isa, nakaragragsak mo tantay. So binay akon Ti awanan bain nga inteng? Ay, kaslakit din awan asawa na. Nay, mangri ka pakuman, tarabi iunayan. Awanan kumatang maray, nga madakamot. Mare, anya ka di tinapaliiw mo kan ni inteng iti dinarayan yo akasangay ni Kapitana Diwata. Kuwa, naragsak mo't maray. Da kayo ka day tinagsasango? Saan, maray? Isuda ka ni Kapitana Diwata tinagsango anangan, kan nagis-istoryada. Tasyak, dagiti kagawad ijay tinakasarsaritak. Kahit naragsak ka din ni inteng? Ay, uwan, maray. Ingam, natural day Taamid kami mo't ijay kad naragsak. Jack magustuhan da ito'y maray. Pulseras gayam tinregalo na iti dayjay a Kapitana. Agbalor iti 3,000 pesos. Wow. Nagngina mo taan. Angam siyak. Awan apulos in regalo na. Maray. Nagsakit, maray. Ay, nasakit talaga, maray. Sagutan na ti sa bali a babae. Idento ta si kaamis mo nga asawa na kat saan. Ay, mati Isuan na sa isaya at langan ngagsina kami. Ay, day tantima day, maray. Kasaritam laeng ni Kapitan. Saan anas kan nga agtinag iti panagsina? Urnosin nyo latan ti parikaot, maray. Wan badong, kasta tinapasama. Nay, apay ngay. Kat daychay, pimanaw ni Maribanang ijay balay da. Kat napan nagabang ijay balay ni Marikwanang. Ha? Apay anas ka na pumanaw. Siyempre, gimurakin ni Kapitan. Oray siya, ano bilang? Talaga gumura. Ay, unay ka ngamin ni parintingin na ya. Madimot tinaramid na. Una, Kabailan na ti gumatang iti pulsiras anangina para iti regalaw. Imbag kumamot ano batnang. Ngamsan mo't nga raw. ayos kumalaang dayta. Ngem ti madi nga raod kat saan apatas. Tapirmay abangkaing. Una, bangking nga talaga. Ay, kaasimag ni Maribanang. Tasaan anapatag kin ni Kapitan. Adalinutaw. Mabisinak. Awan tagluto tapi manaw ni Antim. Insina na kun. Kahit naragsak ka tapi manaw ni Antay, Angkal. Ay, saan Ingka kano ayaban ni Kapitana Diwata. Ta iso ti agluto iti kanam kunan ni Antay. No kumata mabalin. Saan mo't? Angkal, madi nga minti inaramid mau.
Inikam iti regalo ni Kapitana Diwata. Ngam di mo pa rinigaluan ni Antay. Iti uray pikil ako mapulsiras iti nag-birthday. Ay, kuha. Agas ngay. 3,000 pesos ti balor di Prusilas ngayon regalom kini Kapitana Diwata. Idinto ta ni Antibanang. Kat pulos ka no adi mo pa'y kinablaawan. Iso siyempre, agi mo na ni Antay. Ay, kuha. Ay, Siguro, kursunadam ngamin ni Kapitana Diwata niya. ha! Iso sinagutam iti nangina pulsiras. Kuha, Jay. Ingkay ayaw ni Antibanang. Tapno agsubli ni Balayaw. Aba nang, agawin ka ni Jay Balay. Awan agluto. Ay, saan kan akayat makita? Na, Siyak ti tagaluto iti kanam. Tagalaba iti kawus mo. Tagaplancha iti kawus mo kan aminan. Hanggang kastoy ti tratom kanyak. kuha. Ay, Ha! Naglaka ka lang nga isukat no kayat ko inteng. Isukat ka iti mapagmahal alalaki. Daytay amunak nga ipatag. Saan akasken ka akatulong ti tratom kanyak. kuha. Sorry ba nang? Ala, bayam tayo gumatang iti regalo kan ka. Saanen? Ha? Diyak ka sa pulan ti regalom. Kan nasaktan akon. Iso nga ita. Makaamu ka iti biyag mo. Ta makaamu akmatan iti biyag ko. Agsinatan! Ay, saan ba nang? Basit laabanag ti pangisinaam kanyak. Ha? No basit abanag kan katipanang pasakit mo kanyak. Saan kanyak? Ala, pumanaw ka! Awanin ang gail. Di na kan sublian ni Antibanang. Salbag kan tumot ngamin. Ha? No di mo kumaimbaga ni Antim Atrik iti balor ti Porsilas. Di saan kumaanagungat. Nagdamag nga raw. Alam nga gulbudak. Nagkunangamin kan ka. Nga isagutam ni Kapitana Diwata. Idinto ta di mo sagutan ti mismo nga asawam. Madimot ngamin Ay, Impadlaw mula unay nga gusto ka kini Kapitana Diwata. crush ko lang mo. Hmm? Sapay mabisbisinak. Awan pa naluto yung balay. Kuna ni Antay. Saan ka kanwa pakpakanan dito'y balay kaw? Isong hagawit ka ng kail. Anya? Hindi pa antim ti kanunungam itan. Imbis asyak nga angkal mo. Wala ang kail. Ala, hagawit ka antang kagluto iti kanam. Wala niya tiraramidam. Saan ka pakanan dito'y balay kaw? Anya kamatin ko arong. Saan ka kanunungan ng kail? Maditi inaramid mo. Ala, hagawit kan. Nadamag mo ka diti inaramid na pari badong kan kwarog? Apay, anyat inaramid damanin. Napanda ka no ijay tersena di tadaya. Pilpilitan da amang lukat iti 10 oras ti rabi iti aglaklako. Taapay ka na. Apay, anya ko matigatangan da. Anya pa'y ngay no di arak. Ay, makita da dya akwarog no sumangpait. Ay, rumbang abagbagaam da dya akwarog. Mangibabain. Tanod pa'y mat nga rod. Saan lang atanod ta chip tanod nga rod. Di na bagay ti ag-chief tanod. Nukas jay mat ti aramid na. Nakita mo ka din ni Badong ka, Maray. Ne, saan mat mare? Ay, kadwa na siguro manan ni Kwarog. Kasla ni Kwarog ti asawa na. Saanan asya? Ay, oo na yan, Mare. Pagimunam ka din ni Kwarog. Saan ko apagimunan, Maray? Masurunak laeng. Di nakpay tulungan iti trabaho. Nilatan Kwarog ti kanayon na akadwa. Ay, bagbagaam ni Badong mo. Tabagbagaan mimot ni Kwarog. Kanayon ko abagbagaan. Ngam di nakmet denggan. Iso ama uma akaun. Mauma ka kunam. Ngam apay nga rod asapulam. Kasanaw no adda mapasama kenkwana. Awan kwartak nga aramatek, Maray. Kanak man iti upat ti suli na kagawad.
Arak ka di mananti kayat masawan. Ni kagawad, mate. Kaslagdadamaw. Amuyon ati kayat ko asawain. Bayadam ka di wano ipalistam manan. Dahito itisong bati sa lutsod mau, kagawad. Naa. Bulpin mat day tayaw awat mo sa anak kwarta. Maawata mo nati kayat ko asawain. Ati dogan ti listam di taw. Saan ko matadamdamagan mo ati daw? Tikunak, ikanak. Na, naglalaingam kidain, ta ikan ka itilakok. Lako dagitaw, saan na padawat? Ni kagawad, mate. Itala nga kidawak kan ka, di mo pa ikayat. Ingka dumawat iti sabali at tersina. No adda mayat amang tadkan ka. Kasta ko matitaktak derken bis ngay mo akanayon ko araw. Nagmayat. Kanayon mo takastoy ko angkal. Gwapo kan tarakay. Guwapo kong taraki. No nagalas ka kita, no nabartak ka. Ha? Apay kumaan nagalas. No nabartak ka, awanan ti bis ngay mau. Kuso-kuso ti buok mau. Kanda takiday mau. Dandani pa'y di ka makatakdar. Ha? Kayat jo ka diti makamanugang angkal. Ay, noon pa. Hanggang ka sano ang makaasawa ka. Arak mo tinagbalin nga asawa. Arak timangtid kanyak itituray, tapno makaasawa kang kal. Adda madismaya ti balasang no kanayon ka anabartek. Angam ti problema, mabay na ka sumango iti balasang no sana ka nabartang. Sino katamanan tay purontong mo iti pantalon? Sa dino manan iti papanam? Apay adamagay. Kaya't mo ka dito sumurat. Nuing ka manan makinom akadom ni Kwaraw. Sa anak akas kada kayo akurang ti panagpampanunot na. Gusto nga ta ti panunot ti tao, akanayon nga agbusingar tingiwat na. Palapan ang kanto pa'y di ta nagtakdram. Nakurang ka talaga ti panagpampanunaw. Napatpatag ti arak ngam ti trabahaw. Amom tuyang, ti arak makaikat iti banaw. Makauray day ta trabaho ta makabannaw. O yun tay binalsag. Ah, Ay makapalpala-palak iti tawad din na oras. ay tarayon ba daw? Delikadong ti binalsay. Hay! Egsobli ka dito'y bataw! Apay ati maray ka! Na, Ay, kasla na bagyo akayo ta itsurab, kwarog. apay kumaan na bagyawan tay. Ay, damagam pa'y laeng. Amom ka day, nga imbaga dagiti kakaduam atanod, aso katanda kakanon. Gapo, iti kinamamartek mo. Ha? Sino tinang ibaga sukatandak? Ta sukatak tirupa na anday? Di ka man. Ha? Masukatam aya, matirupa. Abay kitin na sananday. Pagbalin ka ng isit akas lalumboy ha? Danog-danugay. Ay, kaskala na laeng no nabartek ka. Di mo pa'y maiturad ti sumango iti balasang. Ay, nagpadaan nyo lang ka ni Pari Badong abartek ti amuyo. Isungarot nga agbabarte ka. Tapno at danto manugang yawan tay. Tulungan na kano ni Tata Badong garam. Ay, kun na laeng tapno adda kadwa na nga ginom. Ay na, kwarog. Adda adi ka makaasawa no kanayon ka anabartek. Abay kumangayan tay. At damat alalay ko nga garam. Uray ka na yun ang mabartak ni Pari Badong, taadan tuyang na. Si Kangay. At sa nga ilay ni kakais ka balasang, Kwaraw. Kaya't ma, tainta sirpatan. Itamat lang, Tata Badong. Mapandan. Ni kano dalmas, di mang sirsirpat iti balasa. Natatair ka, himda dya dalmas, Kwaraw. No nilang dalmas ti karibal kao. Hmm. Anyang iti laban na kanyak. Kano kasla grup-grupa ako raranay. Iso nga, Intan. Ipakita manalalaeng ken natatair ka. Anya mo na dya dalmas nga. Nagrana kami di balay ti balasang. Ibagak nga gawi din. Tasak ti kayat ti balasang. Tanatairak madlang. Iso nga,
Iso nga inta nga ruday, tapno di na ka maunaan dahil si Adalmas. Basta numadanon ta di Adalmas. Pagawid ako na. Apay nga inikaman badong itiarak, maray. Kasano ak ang makalakaw no saan ko nga ikan ti gumatang. Pwera ko man badong ko Saan mo ko mga ikan? Saan mo't ani badong mo ti gimatang, nimot kwarog. Ita, saan manen nga amaw no na pananda? Apay nga minasapulam. Amo na mo ti pagawidan na. Di na nga ron matulungan iti trabaho. Ay mandaram nga min ti asawa matumulong kan ka. Saan atin negosyok ti ka pagpupudutan. Babawi kon nga may nagdamag, ha? Makapasurawn. Inayaban kaya nga umay ditoy. Agawid kan no saan ka gumatang. Ay, iso aba akatakas na ti ugalaym. Panawan ka man langay. Wah! Kanya din na idanon kanyak nga inaramid yu iji balay ti balasang. Impakitak lang ti kinatigas ka ang kail. Imbaga kinitalmas nga gawid. Tasak ti mangaram kininapinta sa balasang. Saan na nasaya ti inaramid mo? Saan mo apapanawan ti madanon mo at tao iti balay ti aking balay? Ahaw, impakitak lang matiti balasang asak tinalaing. Apay pagsayaatan ti inaramid mo. Pagdaksam day jay. Abay ko mapagdaksan ngay. Mayat kit di ata makita ti balasang asak ti katuturada na chiptanaon. Baliktad ti kararwam. Kinapalangguad ti inaramid mo. Pimanaw kanu ni Dalmas, gapo iti inaramid mo. Ay, nusan pa lang pimanaw akat linipak kaon. Ay, si kanto pa iti lipakagnay. Ha? Di kan sumungbatag, diso ti gemgem ko iti sungaw. Yay. Maray, saan samutan nga umuman ni Marit uyang dito itersenam? Oray saan nga umay no agreklamo ti umay na aramidan. Ne, apay nga agreklamo ako na, Maray. Kasanaw kat iparit na nga aglako ak iti arak. Nimod kwarog ti imay gimatang. Ado nga min ti masuron a babae, no agbartak ti asawa da. Pabasulin da ti aglaklakaw. Di asawa da ti kasauda. Saan kat ati lakok ti pakibiyangan da. Adalat ta nga min dagiti saan a makaawat, Maray. Iso nga agpipinnasin siya kayon Maibos ti pasensyak no aglablabos damag. Abay nga, itataba daw. Ita-ita nga apo dito'y balay ti balasang. Ngam di datamot ilokatan. Iso nga rin. Ada nakita ka tao itay alimabas iti batog titawa. Sinalbag. Inton ko nagriyawak dito'y arubayan da. Ay, sana, saan. Ah. Imbaga kanyak ni parintay nga saan ta kano nga agar ariwawa iti balay iti papananta. Abay nga min na di datapastrakan nga iti balay da. Weno, awan ti tao, di sa unay. Kapay nga da nakitak itay iti tawangay. Saan nga tangalali at nakitam tata? Hanya, alalya. Ay, mga nuumay na talalyain. Inta karuday, agawitan. Nanay, tata ba daw? Di nakapanawa na. Dapan ka magayam naglako itinatay, tuyan. Na nga, tinaglakwap. Apay adamagam tinaglakwak. Di nakimay tinulungan. Iso nga awan ti ited kukan ka. Timulong akmat idi ang nagmula. Sana ya? Mangmangan ka mo. Inggatang ko iti bagas ken groceries tinaglakwak. No si ka ti mapanaglakaw, arak ti papanan ti kwarta. Kitmangtid ka mo nga ruda. Awan nga ruda ta inggatang kaw. San ka kadi makaawat? No di nakikan, mangilako ak iti bagas. Padasam, tapagbabawyam taramidag. Ha! Palapalon ka iti binalsay. Amok no kasano ti kaado ti bagas. Amok no kaano ang maibaws. Ay, nagirigatan ti awan kwarta na ya. Awan pa igatang matitiarak. Inton kwan nakaalakay ti sakit mo gapu iti arak. Apay nga ron nga dag sakit kin masapa amatay. Nga uray saan mo't nga gininom iti arak. Ikalintag amlat taday ta sinalbag nga arak.
Ay, mapukaw kumaday ta nga arak dito'y lubaw. Ay, saan mo ta? Ado kami nga agliday nung mapukaw ti patpat gan mi nga arak. Ay nadamag mo ti kabarbaro adamag iti kabildatan kwaraw. May papanitian niya, Uncle. Dandan ni agkalay san di balasang. Ken ni Dalmas. Anya? Nagpaiso ka di tayo, Uncle. Ken no may saak aninong. Ha? At nga ta diferensya ti panagkita dahi di babae? Naa, apay nga ibagam nga da diferensya ti panagkita na. Di na makita na tatairak ng dahi di Dalmas. Kinayat nakit din dahi di akas lakurara night. Na- Idinto ta na tatairak night. Apay mabiyag ayat ti taer. Ken kinamamartek mo ti agbalin a pamilyam. Ha? Eh, tinakita na ka ni Dalmas. Ket mayat ti ugali na. Day, apeakas lang nasukaan nga utang day tarupam ita. Kuaraw. Kasanaw. Kadjay mo't kas lakurara ni ti pinili di balasang tataba daw. Ha? Asino a balasang? Kin asino a nalaad ti daddakamatan? Dahi di Dalmas kanti sabsabungin ta. Ay, kasta ka day. Mala, intanto lang makidayan, huwag kalaysada. Ay, sa anak lakit di amapan. Ay, agsakit lang ti pusok ang makakita na ragsak dadwa. Inka, tapno ipakita masaan ang nasaktan ti Rignam. Kasla makit-kitak ti panangkat katawa kanyak day di Dalmas. Day jay kidan, tinagasa, ti babae, kit naglaan may. Warog, apay nga adda ka nga agsansanuong ditoy. Di kakat napan nakidaya, ijaayan da Dalmas. Mapay amapanak nga yan tay. Ay, Hindi kamot napan. ay kat naira na ngamin amadma di tiriknak. Di mo ka di makita ang nakasweterak, kamalaminak. Yakmat kaya ti mapan Takumaro lang ti sakit marikrik na kantay. Ha? Madmadi ka di mo tiriknam, barok. Awanantay. Nasakit ti puso ka na kamakaw. Ah? Ay, amum ka day no apay akinayat jay babae ni Dalmas imbes asika? Tsaka mau, antay. Hindi namot nga minamot agpilay. Deta tiyan mo ka makagapaw. Ay, ti kinalaing mong agbartek ti makagapo. Ah? No apay anadismaya ti babae ken ka. Day, nakakaluban ka may kuaraw. Papanam. Inaki banggag kaw. Inak man kit mula, tapno adda apitay. Kahit saan ta ka din ang mapanaginaw. Saan ang tata? Adda ako mayakay ti balasang, no kanayo na kanabartak. Ay, uray ni tuyang ka. Di na kon kasasaaw, gapo ka no tamamarte ka. Ingkala tulunganin tapno agkapya kayawn. Nakalipat na. Isuan nakaaramid ta iti sa narumbang gapo iti arak. Ay, winsa. No inaktulungan ni tuyang ka. Saanay na makapungtot kanya. Unta ta. Awan tinasayat nga itden kadata ti arak. Adda nga imadayo tinapatag kadata. Mala, inka nga ruda ni Jibangkang mau. Kay nakmitay ni Jibangkang may kanituyang ka. Naggapuan manan, napan ka man nga tan nakitungtong kadagiti padam nga istambay. Apay nga istambay ako nam. Imbagla kanya ka. Mapanak iti bangkag ng dagijay. Ingka kidi mangala iti runo a pagkalatkatan ti lubyas. Kasapulan da ti pagkalatkatan da. Mapanak to ka day. Inak mangala jay turawd. Ada nakita ka karunwan ni jay. Apay nga into pay langay. Itan saan mo manan nga itantan? Ay di ka man mangdagdag. No kayat mau, disikan ti mapan. Ay nagalas ka ti panagrarason maun. Inak aglaba. At damot aramida. Nagsabat kami ka ni Marisha ng itay. Naibaga na nga adda kanumang taktakaw itimula da akamuting kahoy. Ay, ado ayat tinatakaw. Basit mo't kit di kano. Angam no kanayon, awan papanan na, no diin inot nga umadaw. Ay, madidaytan. Agala da iti saan da ako kwa. Masursuron nga rod ni Marisha ng anang ibaga. Ay, madingarod manin agraira dagiti agalala iti mula.
Day tangarot ti pakasurunan ni Marisanang. Imbaga na paikat kanyak nga awan sirbi kano dagiti tanod. Na, apay nga apabasulin na dagiti tanawd. Ay, saan apagrebengan ti tanawd ti mang bantay kadagiti mula? Banulang met nga iti maawat da. Day tamet ti imbaga ken kuana. Alangan met nga uray bangkag ket bantayan da. Gumatangak man iti Ricardo, maray. Sibuyas, bawang ken paminta. Nay, Maray. Naimasakat ti lutum asidayo ita. Igisak man ti ginatang ko abuggoong nga aramang. Imbagla apagsawsawan iti kompormay. Ay, kayat ko apagsawsawan no kas jay na. Saan kon nga igisa? May mayat no maigisa tanabang banglaw, maray. Ay, kasta ka di ti baak. Di na kayat tinabanglo nga aramang abuggoong. Nanay, madinsamot tanti sa umaray. Baak madan? Apay, ha, ni ka di badang ti ipanpanakil mo. Ay, katsiyempre si Kangay, awan badong mau. Badong mulaang Anya ko man, no awan. Ay, Sabalin samot ti pagturungan ti saritaan nyo, kukumare. Masurunak ka ni Marito, yang. Oray saan na naigisa ti buggoong ka. Ta saan ko matatinakakaw. Na, apay, tinakaw ko ti bugoong. Ha? Kaya't ko lang mo tinabanglo a bugoong. Dita ka man langan, inak man lagumatangan iti sa balay. Pwe, baak, ha? Ay, pimanawan, Mare. Bayam apumanaw. Ado di ti gumatang iti lakaw. Ang sayang kumadya paglakwam. Saan lang ka is-iso-tiso cake? Ang mga no dinawat na pa'y ti ibagbaga na abugong. Agdadawat mo't kat day jay atao. Nay, nagdakkel mo't arupot day tayin nalam arunaw. Aguray, tatagbatag ti galot ti runaw. Adeng kabil ko di tating nga tinaripit arunaw. Nay, adamot kamuting kahoy iti nga tinarupot arunaw. Ay, winto yan. Adda nadalapos ko iti dalan. Nagparot ako na. Kit inripit kumitay. Makaraman ta iti kamuting kahoy, ngawan mulat ha. Makaraman ka ano amom ti agdiskartay. Karuutan may tinangalak. Balang nga rod a kamuti no kasta. Apay ko maabalang. Kit saan kumit akinamat. Balang kunada no awan akin mula. Ay, masurunak kin ni Marikwanang itay. Kaslakit adda tinakaw ka. Ha? Anya ka no titinakaw, maw? Gumatgatang aklaang iti Ricardo a pangigisak iti aramang abugoaw. Sa balay, tinapanan ti saritaan may, iso masurunak. Da kayo man niya kumaray. Kas kayo laubeng. Awal labasit. Aga pa kaya. Dilawon nakidain, idimbagak nga igisak ti aramang abugoaw. Idi kwan, ibaga na asaan na tinakaw ti bugoong na. Inton kwan napan ko imbagkatan. Tinagyan ng tila ko na bugoaw nga naman. Makasidsidak iti karnay amalaukan iti kamuting kahoy. Inganto man mga lakwaro. Adan samot kamuting kahoy mau. Ay, adama itantay. Sige, itay nakto mangala. Aduam to ti ilutom Takayat kumuti karni analaukan iti kamuting kahoy antay. Sige, inkanto nga rod mangala tapno makaluto akmetay. Karni ti baka ka di antay. Wen, kwarog. Wow! Nalagip ko nga adda kamuting kahoy mo. Iso nga rod nga ibabaon ka amapan mangala. Sige antay. Naimas ti karnit baka nga adda kamuting kahoy laok na. Badaw, kurang tinalam arunaw, ingkamanen mangala. Ijay man ayan ti banggang ni Kwarog ti pangalaki ti runaw. Tanda nakita ka po ti runo ijay. Ingka nga rudeng, takurang ti pagkalatkatan ti lubyas. Ay, day, ito'y mo ti pagmadyan ti lubyas nga imula. Masapol nga iyalaan pa iti runaw. Winukawayan na pagpakalatkat na. Ay, kaing kakidain. Anya nga road kat isumot ti mulat ha. Ingka mangarod kargaan ti pagbalunak iti danam. Makainumak tukit ijayan. Sigay, at dapay ka nabati alining ta na lumasaba.
Mangbalkuta kon iti kanum ijay. Repete kong tiruno ngay nalak. Ha? Ada pa'y kamuti ni Kwarog dito igit ti bangkag niya. Ay magparotak man. Ta ikabil ko man ni titinga ti repete karunaw. Tapnusan na madlaw. Ha? Kita ay pa'y taglawlaw. Noawan ti makakita kanyak. Kit noawan ti tao. Innakaw. Neng, si kamot ti masabat ko tatabadaw. Runo matday tawit mao. Ay wen Kwarog. Imbagla pagpakalatkat mi ti lubias may. Papanam ngay. Inak man di tabangkag kaw. Inak kalyente na batbati akamutay. Apay adda kamuti mi jay. Awan mo tinakitak. Adda, di mo siguro nakita Taruno mo tinakitam. Ay wen siguro. Malingarad. Inkan barang sikat ti makakita dito bagbaga madyak nakita kamutay. Nagaatid dugmat day taruno anaalam. Rinipet mo ana imbag. Aging ga di tamur daw. Ay kit wen Tapno na lang nga ipagna dita kasamagan. Sana maisalat kadag iti dadakay laruaut. Ne, napay ngay. Madlaw mo't ang nabiit pa'y laan nakali ti kamutay. Awan mo't yung tinabatay. Ay, sayang tay karni ko mga iluto ni antay. Ay, naguray man. Sambutak man ni tata ba daw? Damagak no asino tinakita na at tao dito'y bangkag kaw. Tata ba daw? Mabit lang. Ay, ada ka din nakita mataaw? Ano pa ni bangkag kaw? Ay, adda nakita kita yataaw. Ngam saan ko na bigbeg, tadayowa kitay. Hapay ka day. Tinakaw damutan ti kamutik, tata ba daw? Ay, di pala ko mamaigalis tinagtakaw. Anya, maigalis. Hapay ang mangirurumin ka ngay Kwaraw. Jekit di agtatakaw at imang irurumain. Di pala maigalis. Ay, ay, Ha? nakabanda kang iti mataw. Ay, naigalis akaw. Ay, una yan. Agan ano kan tata ba daw? Agabgabo kayo matan di tarinipet mo arunaw. Naipandag pa kanya kung dito'y awit ko arunaw. Mabit lang, tatulungan ka, tata ba daw? Ay, sanay. Kabay lang magkinay. Ay, mga numadlaw na pa'y tiawit kawa. Day, apay kasta tiksura masimang pa'y. Sa kalimot tangir sa'yo. Kasla pinuur... Ha? Marigrigatan kan samag. Ay, salbag na dya, Kwaraw. Mangirurumain. Apay amang irurumin ako nam. Anya tinaramid na kan ka. Di ka pala maigalis ko na. Idi kwan, naigalisa mo tayo. Nagalasan na dya akwaraw. Ay ina man rautan ti sinalbag. Ay, at subli ka dito yan. Saan ka na mapandijayan di Kwaraw? Di naklapdan. Masapul nga ikak iti pagnakman ti sinalbag. Ayun na yan. Pimanaway. Napanlatan. Anya nga tati aramidan na kinikwaraw. Ayan nga iti kamuting kahoy, Kwarog. Inluto ko njay karnit baka. Nalukneng siguro itan. Mabalinan nga ipisok ti kamuting kahoy. Ay, sayang anday. Tinakaw damutan ti kamuting kahoy kaw. Naparot mo't aminain. Anya, tinakaw da kunaham. Unanday. Nagbasit lang arudain. Tinakaw da pa'y lang may. Asino ngay nga ta tinagtakaw? Uray ti kamuting kahoy ni Marisanang. Tinakaw da kanumay. Mamwaktumot lang no asino tinagtakaw. Anya kumangay ti aramidam. Pagbayadag tapnusan nga agruam. Unusan, ipakilaw ko kinkwana ti kamuting kahoy. Kasano pa'y ngay amaamwam ita. Awan mo't nakakita. Dita nga ron tirigat na. Awan mo't ngamin nakakita. Ngam maduktalak to lang. Makita na. Sumungad ni Marituyang Waraw! Adda ka kadidita balay ni Kapitan Ay, apay anyat inararamin mo ka ni Marituyang. Tagpungpung tot Awan mo't angkay. Kanya kumangay ti aramidag kinkwana. Waraw! Amok adda ka dita tawan kay di balayaw. Adda ti tricycle mo dita batog ti balay ni Kapitan. Ala, rumwar ka dita. Rumuwarak man lang angkay.
Anya nga ta ti pagpupungtutan ni Nana Tuyang. Aw, apay ka day, Nana. Apay nga inruruman mo ni Badungkaw, ah! Apay ko mga inruruman ko ngay. Kasano ko mga inruruman ko ako na yaw? Ay, ang kalma ka pa'y, Maray. Umunag ka. Ta, pagsaritaan tayo manday ta. Dito'y tayon apagsaritaan, Kapitan. Naa. Si mangpat ni Badungkaw anapan nagrunaw. Marigatan ta sa bali ti Jarna. Ay, kasano ti panangiruruman ni Kwarog ako nam? Imbaga ka nun ni Kwarag, di ka pala maigalis. Iso aday jay, naigalis ni Badungkaw. Ay, Kwarog. Kapay nga imbagam nga mintikas jay. Madiday jay nga ibagbagam. Kasto'y tinapasama kang kail. Hindi mapan ko kumakalyan tinabatbati akamuting kahoy kaw. Awan tinaalak ta natakaw umatain. Kahit anya ko matibasol ni Badungkaw, ta imbagam adi pay la maigalis. Saan ko ngayon baga ni Tata Badong ti maigalais? Ti kunak, maigalis ko matinagtakaw iti kamuting kahoy kaw. Kat ni Tata Badong matan tinaigalais. Pimanawan ni Marituyag. Apay ngamin nga imbagam adipay la maigalis tinagtakaw. Saan nga ta ni Tata Badong tinagtakaw anday? Nakitab no adda awit na akamuting kahoy. Awan matanday. Runo lang nga narapet tinakita nga awit na. Ay, kasano nga atapem ani Pari Badong tinangtakaw. No kunamet nga awan awit na akamuting kahoy. Mapanak man ni di balayda. Tamuak no apay nga imbaga ni Tata Badong nga inruruman kaw. Jak maawatan Badong. Kunaman ni Kwarog adi na kano imbagaken ka ang maigalis ka. No de kat tinangtakaw iti kamuti na ti imbaga na ang maigalis. No saan na ko mga imbaga tikas jay? Saan na ko maanaigalais? Kaya't mo asawan. Sika tinagtakaw iti kamutay. Saan na may bilang atakaw da jay? Ta nagbasit may. Kunada nga road, nga oray baset no alaem ti kukwa ti sabalay, kat agsakit tinakam na, madikanaw. Kaya't mo asawan nasakit tinakam ni Kwaraw. Gapo iti inala ka kamutay. Kuna. Ayan na nga nga road di kamutay. At dadi tarwar. Wala, intalain. Nay, dagitamot galot ti runo ti tinagbat mo ba daw? Wine, adda na ipating nga kamutay di ta naripit arunaw. Na, imbugas mo itinarepet arunaw. Impam mo di tatenga. Win tawan nga ron pangikak. Aha! Adda kamuti nga impalaman mo iti runaw, Tata Badong. Ha? Kunakon kat asi ka tinangtakaw iti kamuting kahoy kaw. Adda ka dita? Kwaraw? Itayak pa nga agsisiim. Ita, naduktala ko na da kayo gayam tigtatakaw iti kamutay. Ay salbag ka ba daw? Napankula ka rinarautan ni Kwaraw. Si kamagayam takimbasaw na. Ay, Kwaraw, pakawanin na kumaa. Isubli ka unti kamutay. Saan ko nga ulitin ti agtakaw? Tamangan no agsakit ti tiyan ko amangan. Ay, tatabadong. Dakas ngamin ti agtakaw itisan mo amula. Uray basit ako na.